Pozdrav drage moje dame, ako ovi videi do sada nisu bili nešto previše za vas, televizori, mobiteli, PlayStationi, ovo sada što dolazi na red će vas itekako zanimati. Napokon smo došle na svoje. Saša me doveo od ovog dijela sa bijelom tehnikom i pogledajte šta smo vam priredili. Ta-na-na! Lijepi novi Samsung. Perilica za pranje rublja. Pa što svaka žena može poželiti više nego dobru perilicu za pranje rublja? Idealan rođendanski poklon. Ili poklon za vjenčanje, za najbolju frendicu. Mislim... Ono što bi se htio nadovezati je da još nisam upoznao damu koju ne zanimaju mobiteli. To je sad isto postalo, a ovo je više zapravo po nekoj... A ovo je po defaultu. Nisam to htio reći, ali evo, lijepo si mi nadopunila. Da, to je nova Samsungova perilica koja se pojavila prije nekih 2-3 tjedna, koja ima jednu zanimljivu novitet po čem je jedinstvena na tržištu, a to je taj EDVO što oni zovu, znači dodaj pranje. O čem se radi? Krenuli ste s pranjem, ali ste zaboravili nešto ili kasnije vidite, fali vam još neke čarape ili nešto. Evo to ovo tu. Upravo to stisni. Znači, kad smo već uključili sve, možemo ne moraš zaustavljati. Ako vam djeca ili muž, naravno, ostavljaju čarape posvuda po kući i slučajno ste već upalili mašinu, a vidite da su oni negdje još nešto ostavili, nije problem, samo turnete. Ili bilo što drugo, može i neki veći malo proizvod. Naravno, šta god stane. Znači ne mora se zaustavljati pranje. Ne mora se. Perilica je pametna, naravno neće u centrifugi kada već se opranovi stavljati prljavi veš. Ona do nekog trenutka to omogućava. Jači modeli vam čak te dojave stavljaju na mobitel, znači možeš se spojiti, onda ti kažeš sad centrifugiram, sad još možeš dodati unutra veš, ne možeš. Znači to je tehnologija lijepo napreduje. Po tom je Samsung jedinstven, ali ima još jedna caka, na svim Samsungima malo boljim nazad par godina, to je Eco Bubble. Znači Samsung je prvi uveo tehnologiju pranja s pijenom. On ne miješa vodu i deterđent, nego ti napravi pjenu i tu pjenu stavlja, upuhuje pjenu u rublje. Na taj način on pere recimo na 40 stupnjeva dobi efikasnost kao da je na 60-70. Štedi rublje jer je na manjoj temperaturi i štedi naravno struju jer se voda ne grije. Naravno on ima i klasično ako želiš staviti na neku višu temperaturu za rublje ili nešto, ali većinu stvari možeš s tim pratiti, to radi jako dobro. Također Samsung ima patentirano, oni to zovu dijamantni bubanj. Znači evo možeš pipnuti, kad ideš po tom bubnju, možeš doći bliže. Znači on izgleda drugačije, ali osjećaj samih, on je manje oštar. Znači taj način na koji je oblikovan i ti ispusti, rupice za ispust, su napravljeni na način da roba manje u njih šteka, ulazi i to dodatno čuva robu. I recimo meni je to bitno, imam dosta skupih košulja i nije mi svejedno jer mi traju 50 ili 150 pranja. Znači tu se može uštediti. I treba još napomenuti motor, znači to se zove kod Samsunga digitalni inverter motor koji ima 10 godina jamstva. To je motor koji je značajno tiši i troši manje struje nego klasični motor. Pa meni je to bitno da mašina nije preglasna i da je tiha. Još jedan detalj koji možda ljudi zanemare, ako imaš 5-6 godina staru perilicu, ona godišnje troši 500 kuna struje. Ova troši recimo 100. Stvarno? Znači značajne su uštede i ti kad pogledaš za par godina tu cijenu te perilice, ako si doma imaš staru, možeš samo u razlici u struji otplatiti. Tako da se isplati, ja sam zamijenio svoju staru 6 godina u stanu, kupio sam Samsungov drugi model, prošle godine nije bilo ovo. Ovo je najnoviji, i godišnje štedim 300-400 kuna na struji, za par godina sam otplatio novu perilicu. Svaka čast. Cijena ove perilice je 5000 kuna i ne smijemo zaboraviti reći da ima besplatna dostava i mogućnost plaćanja na 24 rate bez kamatno. Tako. Ono što još treba napomenuti, tu vidimo 6-7 perilica jer u trgovini nema mjesta da izložiš puno. Međutim, Santa Domenica ima na web shopu, vi možete kupiti cijelu paletu i Samsungovih i LG-ovih perilica i to sve imamo na lageru. Hvala ti Saša, evo uveselio si mene i sve druge žene, naravno i muškarce koji vole prati veš. Naravno, takvih je puno. Tako je, naravno. Još ga moramo upoznati. Jako ih je puno. Hvala ti puno, dragi gledatelji, vidimo se uskoro u nekom drugom videu. Nadam se da vam je opet bilo zabavno i šaljemo puse. Bok! Ženja, bok!